Pušme mi ljudi pičko, bre. Alo, ljudi, danas igramo Sarvore Forger opet, ali imamo mali problemčić. Mi nismo Rusi, niti Ukrajinci, niti Amerikanci. Mi smo Charlie, mi smo FIA. Znači ovaj je kao civilna grupa protiv svakog radi. Znači kolje i ameriganci i Sovjeti, sve to i ali ljudi imamo mali problemčić. Još veći problem od ovaj. Ako ni amerikanci ni Rusi nisu dovoljno. Taj problem je da sam ja slučajno pre nego da počnem da snijem utepao nekog mojeg. I sad nisam ništa. Svako me mrzi. Samo mene. Apsolutno me svako mrzi. I Amerikanci, i moji, i Rusi, i svako. A sad idem prema rokanje, zato jer samo imam pištoljiće. Idem da pronađem ima li neka mrtva tela da pokradem, zato jer sam ja malumničar. Negde su u ovoj šumu. Te baš tuj. To je veoma lošo, neki je dumre ovde. Spare me, please spare me, I'm just a little boy, I don't even have a pistol. Everybody fucking hates me, please. Thank you. To je radalo. Pa ja ne mogu da... Kuvaj. Evo ga moj neki. Ljudi, mrtva tela. To znači besplatan loot. I možda se... Ovo i nije... Problem je ljudi što me svako mrzi. I ovi ja. Valjda. Jer tako, ti me mrziš ili me ne mrziš? Dobro, izgleda da me ne mrziš. Apsolutno me svako mrzi. To je granata, otkad možeš granate da vrlja? Koji kura? Da, sad sam potvrdio da me svako mrzi. I da nema koji me ne mrzi. Ajde ću sad uzem sve ove. Sad se vrati. Sad imamo oružje sa kojim možeš tepamo neprijateljišan. Ludi. Zaboravio sam pušku da uzem. Reloading. Ok, ljudi. Evo nas. Imamo oružje. Shoutout na onog brata Rusa, on je car. Što me pustio da živim. Ovaj je dobar. To mi je trebalo. Ok, ljudi, imamo jebeni RPG i pun je. Ideš u đavola. Krašume igrica. Kvo bre? A što si sad izao toliko govna? A ne, bate, što? Sve ovo je za ništa. Jej! To sam teo, Sad ljudi, sad imamo sve. Sad nas niko ne mrzi. Niko nas neće, isto je drugačija mapa, ovo je, kako se vika ovaj kurac drugi. Hraješ konečně na českou stranu. Ty komunista spíčenej, vole, americký. Dovoluj si, vole, hrát za mojí spíčevou republiku, ani neumíš, vole, 4 slova.
Što ovo je priča, ovaj Slovak, iz Češko je, Češko muda, oj gadao se sve. Da, ako niste znali, ovo je albanska uniforma. Izgleda sam ja Albanac, Kosovo i Albanija, Hajlo onaj njihov predsjednik, zaboravim ime, koga jebe. Oh je. Ok, ljudi, idemo sad veoma tiho. Ne. Ovi pištolji ni za goli kurac nisu. Dobro. To nije radilo i... Ovo je... Kuda je otišao, daj da mu uzem stvari. Mislim da je to čovjek da je to. A mi će samo da uglajdujemo do njega. Ajde be! Lepše od to nema, gdje sam? Popuši mi kurac ova igrica. Ovaj put ne rokamo nikakvim im. To je naš prvi kill. Ideš u djavola, ljudi! Znaš, što sam toliko bio smoran bio? Nekako... I će uzem ovoj, zato je samo bolje. Rekao će uzem ovoj, zato je samo bolje. Će uzem ovoj samo što je samo bolje. Tako Miroslav, mi imamo jebeni M16 sa M14 na moja leđa. Tu. Ja sam sad volunteer. Hello man, how are you doing? You doing well? You want a gun? You want a gun, man? Shh, I didn't do anything. To je zvučalo veoma nasilno. Mamu ti jebem smrdljivu. I sad idem 3 na sat, odlično. Ok, ljudi? Oh! Ma koga jebe. Idemo mi, ljudi. Ok, ljudi. O, zdravo. Odo kurac. Wait, you be the gunner, I have something to point. Ok, ljudi. Slušajte moj plan. Gdje? Oh yeah. Ljudi. I živi su. Pa ljudi, to nije radalo. Idemo mi, ljudi. Hoće konja, džiha. Mislim da je neki stao na minu. Neki je definitivno stanuo na minu.
Neću da gi pucam zato jer... Uništim dan nalog. Još malo da ga iznerviram. Odlično, mrtav sam. Hold on. I think there's an American here somewhere in this, yes. Thank you. Yeah, yep, he's right there. Yep. Popušiš mi kurac, smrđo, 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 pičko, pičko, pičko. I toliko bi ga bilo, toliko za ovaj video, ljudi. Vidimo se u sljedećem. Just tell me what you think. I regret nothing. I aj, čao. What the? Ugasim, punem ti